integer number kan ti chuan eta kan huang hian 0 atangin 1 2 3 4 5 tina chho zelanga chuan lelama -1 -2 -3 -4 ti hian asuk level zelang 1 atanga chunglam pangzong hi positive integers kan tia chuan -1 -2 -3 minus ne ho hi negative integers kan ti vele thung addition and subtraction of integer numbers te hi intinge kan belang intinge kan payang kan zirang tuna 1 le 3 hi kan bel chuan 4 ani meya ni le -3 le -2 i intinge kan belang kan ti chuan integers number renga sign inang te chu an number te kan belanga chuan uncommon sign kan zir bokang -2 le -3 le -2 ni chuan an number te kan bel chuan 5 ani nga minus ve ani wangin -5 chuan hi ti jong point zia thia -3 heta plus le minus sign pahni ain dotin nom tong chuan an sign te puntir turani plus le minus ko puntir chuan -2 ani le maya -3 -2 ni chuan minus ve nei wangin an number te kan belang 5 chuan minus ve common sign chu minus ani wangin minus kan zia pokang chuan -2 le -3 kan bel chuan -5 chok don tinan chu -2 -3 le -4 te hi kan bel don chuan an number te kan bel le photang 2 le 3 ka bel chuan 5 ania 5 le 4 ka bel chuan 9 chuan an number te kan en chuan minus sign nei ve kan ni wangin sign apo minus kan zek le meyang chuan ti hian bel le taila -2 plus le minus ka puntir chuan -3 ni lenga heta plus le minus ka puntir vele chuan -4 chuan hengoi ka bel le vek chuan -9 tikhan tuna peina lo ti vele taila 4 atangin 1 ka pe chuan 3 achok maya ni le 6 minus 9 lo ni ta se ta heng kan en chuan 9 in minus sign ania 6 in plus sign ania tina integers number sign inang lo te chu an number te kan pei anga chuan an number lian jok sign kan ziak bokang ta hen 9 lian joka 9 atangin 6 ka pei chuan 3 chokanga chuan number 9 hi lian joka minus sign ania wangin minus hen kan ziak vele meang pakhat tile chinila 3 minus 8 lo ni ta se ta hian 8 in minus ania 3 in plus ania tina chuan 8 atangin 3 ka pe chuan 5 achoka 8 hi alian zoka minus sign ania wangin minus sign ti ka zek boka -8 plus 5 ti hian lo am ta se 8 in minus ania 5 in plus ania an sign te ain ang lowa sign in ang lo chu an number te kan pe le 8 atangin 5 kan pe chuan 3 achoka 8 alian zoka minus sign ania wangin minus ti hian kan zek vele meang 8 minus 2 minus 4 ti hian lo am ta se integers number a chuan a sign inang te hi a bel thei kan ti to kha chu ti chu 8 chu 2 in minus ania 4 in minus ania vele boka chu ti chu hengmi te hi kan bel chuan 8 minus 4 le -2 ka bel chuan -6 8 atangin 6 ka pe le chuan 2 -2 atangin -3 hi kan pe vele don chuan intinge kan ti chuan ata hian
minus 2 sin pahnih anom dun to chuan puntir tur kan ti to kha minus le minus ko puntir chuan plus 3 lo ni velenga an sin ti ain ang le lo chi chi a sin ain ang lo chuan an number te pe tur kan ti to kha 1 3 2 ko pe chuan 1 a choka 3 hi alien zoka plus sign an ei wangin ta po hin plus sign hi chu zia kherangai lo so exercise 1 minus 2 plus minus 6 minus 3 plus minus 6 plus 3 3 minus 5 7 minus 2 minus 3 ingo hi video lo post la nang man lo chok vela so na top bera answer lo tilanga multiplication of integers numbers te kan putir velang integers number kan puntir don reng sign puntir da kan shit ngaya plus le plus ka puntir chuan plus choka minus le minus ka puntir chuan plus chok velea minus le plus emo plus le minus emo kan puntir chuan minus ve chok chuan kan share reng tur chu a number kan puntir main a sign te kan puntir ma sang hata 2 in plus sign an nei tin ania 3 in plus sign an nei velea plus le plus kan puntir chuan plus a choka 2 le 3 ko puntir chuan 6 plus 2 number ma sabera chuan plus sign hi zia kherangai lo chuan 3 le minus 2 ko puntir vele don chuan 3 in plus sign an neya 2 in minus sign an neya plus le minus ko puntir chuan minus 2 3 le 2 ko puntir chuan 6 chuan 3 in minus sign an neya 4 in plus an nei velea minus le plus 2 minus an neya 3 le 4 chu 12 4 into minus 2 into 1 ania e kan puntir vela chinang 4 in plus ania 2 in minus ania 1 in plus ania le boka hata plus le minus e ko puntir ma se chuan minus chok dona chuan hemi minus le hata 1 in plus ania boka plus le minus ko puntir vela chuan minus plus minus minus ania minus le plus 2 minus 4 le 2 chu 8 ania 8 le 1 chu 8 tikhan e en vele taila minus le minus ko puntir chuan plus choka plus le minus ko puntir vele chuan minus 2 le 3 ko puntir chuan 6 le 2 ko puntir chuan 12 chuan number 6 5 in minus ania 2 in minus ania minus ve ni chuan minus le minus kan puntir chuan plus ania chuan 5 le 2 ko puntir chuan plus 10 plus 2 masabera number masabera chuan plus is yakerangai lo kan ti to kha division integers number hi kan send don chuan ichina puntir nang do khan hetila sign hi kan chin le masak ngaya plus le plus ka sem chuan plus chok vele meya minus le minus ka sem chuan plus choka minus le plus emo plus le minus emo ni chuan minus chok vele don tina chuan a number kan sem main a sign kha sem masak photurani mai ti jong hin zektala eating division hi fraction form in zetheya minus 4 divided by 2 chu hata 2 in plus anei kan ti to kha plus le minus ka sem chuan minus 4 hi 2 in ka sem chuan 2 in minus 6 divided by minus 2 ni le chuan minus le minus 2 plus chuan 6 hi 2 in ka sem vele chuan 3 plus 3 chok don tina 9 divided by minus 3 ni vele chuan 9 in plus sign ania 3 in minus ania plus le minus hi ka sem chuan minus 9 hi 3 ka sem chuan 3 chuan minus 8 by 2
2 in plus sign ane ya 8 in minus ane ya minus le plus ka sem chuan minus 8 hi 2 in ka sem chuan 4 tingza khani me exercise 2 heng hui video lo post la lo ti ve zoom la chuan atopa answer clo down